Wongi melo lako kita solanasang. Salama syumpu ulendui kamenomban lante wongi totemo. Deno upa anna mamasena puang tontong untaranak ki solanasang. Taparanduk ki te kamenombanta. Tamenani lamenanian kombongan na 460 ayak misa na ayak mak penduan. Puang antai anakmi. Tamane umbasa kadan na puang dolo jomai tamas sambayang. O puang ambek mamase do suruga. Lambongi totemo o puang. Rampokan tukku mak kuresumang amak pole paraya. Belanna tontong bang tupak kamasemi siapang ngantakmi lako kami si misa-misaki. Mangka muka mianta lan te sangalo pura kiboko. Unangkaran itu mentuk pengkaranganki o puang. Mentuk na to maading kipogau. Belanna mama semi siapa ngantak milako kaleki. Mak kuresumang akan o puang. Belanna bongi totemo maading nomo kan la menomba lako kalemi. La umpuri siya umpakalaabi sangami. Ondong pi la umbasa kadami siya lakinan nungan. O puang penamasalo pamatoto kan. Angki maadin umpahang ite kadami na maadin ki pentoy lang katuangki tontong menolo lako kalemi. Saka mukan upuang laurang itu kadami umputete sanganna puang ki pong Yesu puang pela abak kasalangki. Amin. Kadanna puang matua tu laku basa bongi totemo situru renungan harian toraya yang mutudiala lamai bungana surana Rasul Petrus pasal nisa ayat pasal 2 ayat 10 misa saya lako 10 pitu. Lan penggarontosan kada nakua pak pakilala diona tuo masero pasanantengko unturu atoran tomak parentah. Pak kaborokku, kupakilala komi susi to mentiruran sia tolumio lantelino. Lami toyangan tu kalemi dio may mintuna kamailuan pak kalean tu sirari diatammi. Ia tugau mi lamelo dio luto kapere dikua anna ia tu napobannang umpalelebeko komitau butung to umpogau kadake. Tu belanna natiro tu penggaura melomi anna pakalabi tu puang matua ke allona mi puang sai umpakilalai. La turu komi lako mintu parenta na pondok tolino belanna puang lalako datu kapua
belan na iya mo mairingan na kuasanna, lalako mintu tomaraya, belan na iya mo nasua datu kapua, umpakkan ni tumintu to umpogau kadake, siya la umpakkan ni melo tu to umpogau kameloan. Belan na susi mo to tu paapurayan na puang matua, humuaan na diona penggauran melo, mini ungkamumu itu puduk katang paisanan na tobaga. Susi to torro to makaka, tang susi to unangkaran katorro makakanna, laus samboy kakadakean. Sangadin na susi to taun na puang matua. Kasiri itu mentu tau, pakaboro itu mintu sang siuluran. Kataku itu puang matua, pangke itu datu kapua. Rampoin demo to tu Pak Basanta, latanannung lan penggarontosan kada nakua, kasaabian lan penggauran melo. Kasaabian lan penggauran melo, baatulan bahasa Indonesia dikua, kesaksian melalui perbuatan baik. Maapakilala to may tomatua to diomay, kedenni bati ina lamale lako salian tondok, nasanga toraya, male undaka kaletteran nutan. Mepasan na kwa, yan na den dio lutondoko na taupia, dipoga utu melona. Diangga to may tau dio lutondok na, siya si kadamak meloki. Dikasiri ito may kabiasanan na tau, tae na male diba, tu kabiasanta, ondong pi lako kita to sarani, si patuki tu tontong makaritutu, siya umpogo itu si turuun na lalang paapurayan na puang matua. Siya tae na dikasirisan tu agamanta. Tae siya para dirangnibang kumua, den tu tondok unggagay toraya say, siya torro lan tondok na. Siya diolu tu tondok nanay toraya male, tontong siya tibungka atulalan nanay, undaka akande, ulendui maarupa-rupa pengkarangan, siya buda mo untoy-toyan lan kaparentan. Manas sa tae padan na tu disanga tontong umpogau penggauran melo. Susi mo napapakaintinan Rasul Petrus lan Pak Basanta kumua, iya tu si patoon na di popempayan lan katuanta kita sa aburan to maapatongan, iya mo tu penggauran melo si tuang kakinan. Iya mo lananay untiro ki ito senga ato, kumoy nang senga asyami tu to sarani. Siya nakwaduka lan Pak Basanta kumua, la tontong ki umpogau penggauran melo. Batuanan na, ulendu penggauran melo, an natadang to may uleliam paapalelebeko. Matayang lan aya 12. Ondongan na to may patele siya pelo o bolako kaleta. Umpes sa abian kareba kaparanuan dio may puang matua, tangyaman na rake unala ki ikatan lan paakamayan, susin na mendadi majelis gereja, baatu pengurus OIG, sangadin na ulendui penggauran melo tu dipogau, umba-umba inan dinay torro. Ia momisa kasaabian mempayan, tumaadin na paatuladan ni tosenga. Amin. Yatu pokok-pokok doa, adibaw lampas sambayangan ta, yamatu ulang tahun pernikahan Bapak Johnny Isaka dengan Ibu Ludia Banerura, kemudian keluarga Bapak Kondi Firson dan Ibu Veronica Tesakum, keluarga Bapak Simon Moli dan Ibu Adriana Daturutu, keluarga Bapak Edwin Berli F. Tumondo dengan Ibu Tuti Rosmawati, Boru Marbun, keluarga Bapak Daud Kambaro dan Ibu Yuliana Lakbi. Yaitu denduka anggota jemaat tu mau ulang tahun yaitu Bapak Markus Pasapan, sola Bapak
Simon 1. Ibu Elfariati, Ibu Selviani, Ibu Selmi Datu Lembang. Yamato tula di bawalan pasambayang ta. Ta masambayang. Kitole tuku o puang dio olomi ma kure sumang ama pole paraya. Belan na tontong bang payan tu pak kamasemi lako kaleki. Lan natu sangatu o puang mangkakan umpakendek pak pudian mati olomi. Mangkakan umbasa sa unnannung tu kadami di kuah puang. Nayate kadami mangkaki basa sa kinanungan di kuah maadin la tontong kitoe la lumingka la mentu tengka kedeki ang kipake tontong mengkau la lako kalemi o puang. Tontong bangko mimpa matoto kan o puang la unolai te mintu tengka kedeki. O puang matua lan pasambayang kite bongi totemo ipasambayangan duka tu batu pira-pira anggota jemaat tuma ulang tahun pernikahan. Tontong komi o puang urondong isya umpasake lan tananan dapona anna maadin bang lumingka situru lalang pak porayami pasake lalu pak jamanna pasake lalu tanan dapona pasake to may anak ampona o puang anna tontong bang lumingka situru pak porayami o puang matua. Ya duka tu pira-pira anggota jemaat tuma ulang tahun duka. Tontong duka komi pasake o puang lang katuanna lan pak jamanna. Tontong komi o puang pasake anna tontong mengkaula duka lako kalemi o puang. O puang matua do suruga ipasambayangan duka tu Bapak Pendeta Aris ya o puang matua anna tontong bang makaritutu laun nangkara ni te pengkarangan mang kami papasana ni lako kalena lau tontong umpanundu ite kombongami lan jemaat laharoi balik papan ni dete o puang. Ya duka te may tim multimedia o puang tu tangka atu duka bang nangkara ni te pengkarangan Pak Kamaya lan banua kabusungami o puang. Tontong komi duka beni kamatotoran pasake o puang na tontong makaritutu unnangkara ni te pengkarangan mi o puang. Na sangami tontong dipudi di pakalabi. O puang matua ipasambayangan duka tu toma parentaki o puang. Mulai do may pusat saya tama tingkat RT tontong duka komi pasake o puang beni kakinaan anna tontong parenta ite tondoki tontong parentakan situru lalang pak porayami anna yate tondoki tontong rapa o puang angki rapa duka tontong umpudi siya umpakalaabi itu sangami ondong pite kotaki kota Balikpapan o puang tontong komi beni kamatotoran te may wali kota siya mintu to maaparenta anna yate Balikpapan tontong bang aman siya rapa angki tontong duka rapa umpakalaabi siya umpudi sangami o puang. O puang matua bongi te kitingayo lako ta kitandai apa tuladadi o puang tapi mentu na katuan kisolanasang isorong lako kalemi di kuah kamu tulang kampaikan lante bongi totemo angki maadin mama melo nama siang malambi maadin nomukan ni pamilik sisola kalemanaman nangkare ni sule tumintu na pengkarangan tu pura mi pastal lako kaleki. Kure sumanga o puang matua ya motetu pasambayangki umpotete sangan na puangki pong Yesu puang pela abak kasalangki. Amin. Ramporandan na moto kami nombanta de no upa na mendadi pasak ke lako kita solanasang bongi melo.